Halló, fáil troch chana an díadach go CBBC ALBA ach go Facal Gàidhlig de Seachdain collar an hín san gosína. Ai sinne ach cáneach inne. Ach, chuig a fisach nach chétathe léis go féin cháirne tíine steach san an óparachgus ina dhéanú. Ai chu ceart sa gás a bhú Yankee, ha sinne a bhí gopa cruai fatar bethe ag san mar seo a a tóir tain gain. A díadach sgráthal. Támat. Míchatach. Och. Roata an gosína. Roata. Ai, stoc a bhfuil ceart. Coú natóir sin súil a dé focail a Facal Gàidhlig nó. Aha, teili mór. Meur-chlàr. A ciallachadh keyboard. Cean man a bhínichas mi seo. Ai, keyboard. Man a bhís tú féin ag typewriter. Ís chaine sin ha ciallachadh keyboard ba dúnstra maid cúl mar bógsa cúl. Ja. Melodica. Well, ha sin go má támat ochor. Hu cymys ysdach typewriter ar son sialtan gaith. An gosína.